kembali lagi bersama kakak. Nah, kakak masih mau berburu mencari mainan teman-teman. Yuk, kita ikutin keseruannya. Let's go. Kita mencari ke sini teman-teman. Wow, wow. Di sini ada popping Spiderman teman-teman. Nah, kakak menemukan popping Spiderman teman-teman. Kita kumpul di sini teman-teman. Kita mencari lagi teman-teman. Wow, apa tuh? Wow, sepertinya di sini banyak binatang teman-teman. Loh, ada badak, ada singa, ada gajah teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini lagi teman-teman. Tuh, menemukan binatang. Kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari lagi. Wow, apa itu? Wow, ini banyak tai teman-teman di sini. Nah, kita kumpulin lagi ya teman-teman. Kita angkut teman-teman. Wow, tuh kakak menemukan banyak tai teman-teman. Wah, kita kumpulin lagi teman-teman. Tuh, ketinggalan. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, ternyata kakak baik ya menemukan teman-teman. Apa? Wow, di sini ternyata ada si Upin dan Ipin sama ondel-ondel cantik lagi pada nongkrong di sini teman-teman. Yuk kita amanin, kita kumpulin lagi teman-teman. Tuh, kita amanin dulu Upin dan Ipin ya teman-teman. Tuh ondel-ondel cantiknya, angkat lagi teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini. Kita mencari lagi teman-teman. Coba kita cari. Wow, wow, ternyata sekarang semuanya bisa manjat pohon teman-teman. Tuh, lagi di atas pohon teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi ke sini teman-teman. Wow, wah, ternyata di sini ada popi teman-teman. Tuh, ada popi tupai, kupu-kupu, es krim. Kita kumpulin lagi teman-teman. Kita kumpulin lagi ke sini teman-teman. Wah, coba kita mencari lagi ke sini. Wow, sepertinya sekarang si bebek udah ketemu anaknya teman-teman. Tuh, coba kita angkut. Kita kumpulin ke sini lagi teman-teman. Tuh, wah, ternyata si anaknya jatuh teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini lagi teman-teman. Ya, kita mencari lagi. Coba kita cari lagi ke sini. Wow, apa itu? Wow, ternyata si pocong sekarang lagi ada di sini teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, wow, teman-teman, sepertinya kakak sudah dapat mainannya teman-teman. Terima kasih ya udah subscribe.